Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga Analyst. Channel angaza ku va peace man. Yeah, of course I'm trying to like Mayengani the producer loko yi nga chayi kahle. Yeah, so ka siku namuntlha of course ra 29 ta May ni fike ni scroll ka account ya Hlavu the Gupta. Loko ni fike ni scroll ni fike ni kuma ku yi fika tsala hi post DM. Yes, nigga. Aku mali yi tiva address ya mina as we can see. No, fike hi pfulela hi fike hi kuma ku hey, mbale duku man, mbale durek. Nakona ku rantisa hi chayanga kahle. Loko ngi zooma loko ngi ko mani yin'wana so. Yeah. So of course like, I was trying to imitate the president because I stock munhu mbala maduku yo hambana and stuff like that. Mara ya ngopfu ka lera durek leriya. Ma loko hi n'wi langutisa hi n'wi compare na president a swona ku no man a ka duku swo lava a hambana swilo swa maduku na loko hi tlhe hi cheka na the image as you can see Hlavu the Gupta info hambana swilo swa ti-durek info endlise swin'wana no swi vona ku endlise swin'wana ka team fabric ku amukelini wa swi vona ku se bokhati wa mbala bokhati ya ku tshama there is no problem there loko yi khe yi imitate president hi side leriya mara hala ka duku hale ya mi nga la ku famba mi hehleke hayi vangeni mhaka na xana ha kombe kota ku hleka so ni hleke ngopfu before video leyi koko a yi ta borha loko no fika ni hlekela landzekayo ni hleke ngopfu so Hlavu the Gupta no ha ku reject hala ka duku hala ka durek no sala kwale ka team fabric ka bokhati no problem loko ra mi nge subscribe a ni ta kombela mi tleka subscribe.